ӯ як хоҳари парастор аст дар яке аз беморхонаҳои суғд. мо аз ӯ ду нома дарёфт кардем. номаи аввалаш як ҳафта қабл расида буд, пур аз дард ва баёнгари як воқеияти талх. фиғони хоҳари шафқате ки ҷон рӯи каф барои ҷони дигарон мубориза мебарад, як қаҳрамон ки бояд барояш тандист гузошт, аз ноадолатиҳои мақомоту ҷомеа ба дод омадааст. ӯ ғорат мешавад, ҳаққаш дуздида мешавад, таҳқиру таҳдид мешавад ва байни обу оташ мондааст. бояд яке аз дуро интихоб кунад: ё мондан дар беморхонаву хидмат ба мардуми вабозадаи бечора ва дар ҳамин ҳол ҷони худу хонаводаро дар хатар гузоштан, ва ё тарки касб кардану наҷоти ҷон, аммо аз ҳамин маоши кам ҳам маҳрум шудан. мо тасмим гирифтем ҳарду номаашро якҷоя нашр кунем, чун пурракунандаи ҳамдигаранд ва тағйири вазъ дар як ҳафтаро ҳам нишон медиҳанд. номи беморхонаашро зикр намекунем, зеро медонем ки фардо даҳҳо нафар ба ҷустуҷӯяш хоҳанд пардохт ва новобаста аз он ки ҷони садҳо нафарро наҷот додааст, ҷони худашро дар хатар хоҳанд гузошт. номаи ӯ назди мо маҳфуз мемонад то рӯзе бо зикри номаш ба дар шакли аввалияш дубора нашр кунем. чун бо забони мардумӣ навишта шудааст, мо онро таҳрир ва бо забони адабӣ баргардон кардем. салом, ман як парасторам. як ҳафта шуд ки беморхонаи мо аз беморони гирифтори короно пур шудааст. беморхонаҳои дигар ҳам пур. чанд ҷойи холӣ дар як бахшро барои беморони серпул ё тағодор боқӣ гузоштаанд. ба мо амр мекунанд ки беморонро дар хонаашон табобат кунем, аммо на либоси муҳофизатӣ ҳаст, на дастпӯш. танҳо ниқоб медиҳанд, он ҳам дар чанд рӯз як бор. мегӯянд ки либоси муҳофизативу дастпӯшро худатон харед. ман як либос харидам бо пули худам, дигар пул надорам. дигарон ҳам ҳамин хел. сардухтур мегӯяд бегоҳ либосҳоятонро хлор кунеду саҳар пӯшида равед. бемор он қадар бисёр аст ки ҳисобаш гум. мардум сарсону саргардон, намедонад ба кӣ муроҷиат кунад. ҳар калоншавандае ҳаст пинҳон шудааст. баъзеаш худро ба беморӣ задаву дар хонааш карантин кардааст. масалан, як муовини раиси ноҳия. ман ҳар рӯз ба хонааш меравам ва гӯё ба ӯ сӯзандору мезанам. дар асл ӯ бемор нест ва дору ҳам намехӯрад. маро аз дами дарвозааш дарунтар даромадан намемонад ки мабодо вирус набарам. 10 сомон медиҳаду мегӯяд ба касе чизе нагӯям. вақте аз дараш баромадам, ба ҷои истодаи ман хлор мепошад. моро маҷбур мекунанд хона ба хонаи беморон гардему нигаҳбонӣ кунем, аммо на мошин медиҳанд, на роҳгиро. мегӯянд роҳгироро аз беморон гиред. чӣ хел аз одами мурдаистода пул мепурсӣ? маҷбурем ҳар рӯз пиёда 10-15 километр гардем. боз вақте баргаштем аз калонҳо дашном мешунавем ки чаро ба хонаи фалонӣ нарафтӣ. баъзан беморон ҳам қаҳру ғазабашонро ба сари мо мерезанд. дашному таҳқир мекунанд ки мо чанд рӯз шуд кори ҷеғ мезанем, чаро намеоед. шумори беморон ҳисоб надорад. маргу мир ҳам хеле зиёд. одам мисли барги тут мерезад. даҳшат. хонаводаам талаб доранд ки корро бас кунам. мегӯянд ки заиф ҳастӣ, бозрӯзадор. ин беморӣ аз по меафтонад. имрӯз дар беморхона ҳатто як дона ниқоб намондааст. 4 ҳамкорам гирифтор шуданд. ҳоли яктояш хело вазнин. ҳеҷ кас парвои табибонро надорад. мурдӣ мебаранд мисли саг гур мекунанд. касе парвои ин беморӣ ҳам надорад. на роҳбарон ва на худи мардум.
نه بیماران نه اهل عائله‌شان یگان قاعده کرانتین را رعایت نمی‌کنند. این طبابت خانگی به نزدیکی هزار آدم را گرفتار می‌کند. انا بعد بلای اساسی سر می‌شود. حالا این غنچه‌هایش است، بعد می‌شکافد. اول تا دهان و بینیشان با فروش کمک‌ها از نقاب سر کرده تا لباس محافظتی پر کردند. پول چندین خانه و قصر و ماشین را برآوردند. اکنون قائل شدند که ویروس هست. سلام، میدانید چی؟ در یک هفته در ما کمی پیشروی شد. یک گروه 6 نفره زودعمل تشکیل کردند. به این گروه لباس محافظتی خارجی دادند و آنها خانه به خانه گشته بیمارها را سوزاندارو میزنند. دیروز به کارمندان بیمارخانه آرد تقسیم نمودند. از تلویزیون آمده ثبت کردند. در صف اول همان گروه زودعمل را مانده به آنها آرد دادند و ثبت کرده رفتند. دیگر به کسی آرد نرسید. امروز تصادفاً دیدم که در اتاق سردختور 10 خلطه آرد. دوگانه میگوید دیروز سردار شعبه هم به ماشینش 3 خلطه آرد بار کرده رفت. بین کارمندان گپ هست که معاش علاوگی را هم به همان 6 نفر میدهند و خلاص. کمک های هم که بعضی شهروندان می آورند ما تنها در درآمدگاه وقتی از ماشین فراوردنشان می بینیم. خوراک هم اول به سردختور و سرداران شعبه ها می رود. بعد به طبیبان و ما. باور کنید اینها سیر نمی شوند. ناحقی در تاجیکستان در اوج اعلا برآمده است. همه از حساب بیماران کیسه هایشان را پر می کنند. نرخ در داروخانه ها به آسمان خسته است. بازارها از آن بدتر. چشم کلان شونده ها در کمک ها. هر وقت کمک آمد مثل گرگ های گرسنه هجوم می کنند. دیروز به یک روی خط چشمم افتاد. داروها نقاب و دستپوش را سپیست کرده ایستادند. سردختور با 2-3 لگن بردارش به ما اقلاً یک دستپوش یا نقاب نمی دهند. می گویم کار را بس کنم. دیگر طاقت این ناعدالتی ها را ندارم. دلم از همین تاجیکستان همین قدر مانده است که لیکن سبیل بعد زندگی چی می شود؟ فرزندان را خواندن، پوشاندن، خانه‌دار کردن در کار. این ناحقی ها را می بینم و می گویم ای خدا چرا اینها را جزا نمی دهی؟ بیچاره دخترها مرده ایستادند. پرستارها مرده ایستادند. باور می کنید دیوانه می شوم. یگان انسان ماندگی نیست غیر کمبغل و بیچاره ها. وجدان نیست، انصاف نیست. رادیوی پیام در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net